ula uchaine fomai ua o fiu e tatari ua o fiu e whaatali tali I loa na patangi tangi au te o le tasi wa e Petelo Aumeo Fai mai o te alu atu ma pulu pulu atu lo tai e aku o fiu e popo namu ma pulu pulu lo tai e aku wa o soa e le manatu wa e Petelo fo I au e lo wa lo fa ua o polonga o afea ai ua e vai mai e lo tapa ua la falafa ai le se e tepa ia la saloma le maua ino iai pai sei puai e lo wa lo fa ua o polonga po a fe The success of this program brought out because of the golden sound of the YY band right here at the Rainmaker Hotel. Ladies and gentlemen, your backup musicians. Yes. Tino matangi lele tala ua ave mai nei tama whanau a Samoa ua whai mo sei lau ta alewa mali e o malo sa ili malo uai lo ai Samoa I o wao o si o tātunu e leilo e le whaawhanua a o lau ta alo uai lo ai ta ua alo I whaanga tama ai le ngalo I lo uanga le tapua inga holo o tui mai le muli papa ua pati li mama tao toto si toia ina a ola tina o ti tulu ai ua le pisa ia poli uli lo tino a ia mala mala o mata tama Samoa se ia taweta toa ua pati lima mata o toto si toia ina a ole tina wati tulu ai ua le pisa ia poli uli lo tino a ia mala mala o mata tama Samoa se ia tapeta toa ua pati lima mata o toto si toia ina a ole tina wati tulu ai ua le pisa ia poli uli lo tino a ia mala mala mata tama Samoa se ia tapeta toa. Ladies and gentlemen,